Musi ni na vhusedzesi, you are always one step ahead of muthu ene ava a khou ni pulanela zwithu sa ḓivhalekani, muthu ene ava a khou vhona ungari u khou ni fhura. Ni dzhena kha zwithu zwine na khou dzhena khazwo ni tshi khou vhona possibilities dzoṱhe na masia oṱhe ane hezwo zwithu zwa nga livha khao. Ri tshi khou amba sa tsumbo, arali ri tshi khou amba nga muthu wa mufumakadzi a tshi khou ambisiwa nga muthu wa munna, muthu ndi a vha na vhusedzesi hu si vhutevheleli, ndi a observer, nda vula maṱo, nda ita tsha maṱo u lavhelesa, nda tshiṅwe tshifhinga nda sa shumisise mulomo u vhudzisa, nda tou thoma nda tou sedza uri hu khou itea tshigede na tshigede nga trending kene. Hezwo ndi tshi khou zwi itela uri musi ndi tshi yo vhudzisa ndi vhe ndi khou vhudzisa ndi tshi khou ita hezwiḽa zwine vhathu vha ri mufumakadzi musi a tshi sala a tshi vhudzisa tshithu u vha o no vha na information yo fhelela, a khou tou ṱoḓa uri inwi ni zwifhe kana ni ambe ngoho. Ngauri tshifhinga tshinzhi arali na vhudzisa muṋe wa mafhungo na ri tshigede na tshigede na ndi tsho ri u ḓo ni zwifhela hanga ni vhudzi ngoho, and then ino ngauri ni ḓovha ni tshi khou ṱoḓa u pfha zwine zwa ḓo ni fusha nga tshenetsho tshifhinga, ne na zwi dzhia zwo tou ralo. Kana na ya na vhudzisa muṅwe muthu a si hoyo, a vha a na zwiṅwe a na luṅwe na honoyo muthu a misrepresent houḽa muthu zwi songo fanela. Zwino muthu ndi tou ita tsha maṱo ndi u lavhelesa, nda lavhelesa zwoṱhe zwine zwa vha zwi tshi khou itiwa na maitele, nda si sie detail na nthihi. Hezwiḽa zwithu zwo sa sia detail, it is very important. A si u dzula ni tshi khou vha suspicious, and yes, muthu ni sa muḓivhi ni sina vhuṱanzi naye, you have to be suspicious about every little thing they say. Na ṱumanyisa tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhavha vha tshi khou amba, na sa fhufhe murunzi u khou murumba u sa thulila na vho sokou ri hehe ngori ndo sia ni khou accuse vhathu. Hezwi zwithu zwi na maitele ni a observe uri okay, hu muthu wa mpfunela vhege yoṱhe vhusiku, ravha ri ḓivha ri khou amba, havha na maṅwe masiku ene vhege yoṱhe u ḓovha o neta, hu muthu a sokou ri ndo neta, nda vhuya mushumoni zwo itisa hani hani, hai ni ḓo mu founela matshelo, what. Tshiṅwe tshifhinga zwi a vha zwi dzi red flag dzo uri hai ho muthu u tou vha na muthu ane a shuma dzi shifts, wa dzhena vhusiku a vha a siho, hoyu muṅwe a vha a free, a vha a khou ni vhudza uri ene a na muthu, ende muthu a nga ni ita hezwo zwithu ya rwa 2 years a khou ni zwifhela. Zwino muthu ndi a vula maṱo u itela uri ndi vhe informed. Hezwi musi ndi tshi yo vhudzisa dzimbudziso, ndi vhudzise mbudziso dzo dziaho dzine dzi sa ḓo vha na dzi dead end, dzine nda ḓo vhudzisa muthu a fhindula nga no zwa vha zwo fhela. Kha ndiye ndi vhudzise dzimbudziso dzine dza vha informed, ngauri ndo thoma nda ita research yanga, ndo thoma nda muguda uyo muthu trends dzawe, maitele awe, nda muguda na zwithu zwine zwa ita uri a livhe. Muthu ni a muvhona na musi ni tshi khou amba naye uri muthu haho settled, u khou livha, hu na zwiṅwe zwine a zwo ngo dzudzana, na pfha tshi ri kha ḓorobo zwino ndi ḓo mu founela zwino a tshi vhuya ha tsha explain uri ndi ngani uri kha ḓorobo ndi ḓo vhuya murahu zwino, kana a tshi vhuya a tshi ṱalutshedza tshiṱori tsha hone tsha vha tshi tshilapfhu nga maanḓa, tshi sa pfhani zwi pfha zwo ri hafhanoni hu khou tou bikiwa khali, a zwiho zwine zwa vha zwi tshi khou ambiwa. Ni na zwikandeledza ndi musi ni tshi khou ṱaulela tshinanaunga, na tshi ṱaulela tshinanaunga vele tshi tshi hula tshi ḓo ni ḽa ṱhoho. Na tenda u ṱaulela muthu ane na vha na dzi doubts naye, ene na si khou mu fulufhela zwavhuḓi, ono khou tou ita zwithu zwine inwi
ni sale na dzimbudziso na ṱaulele heḽa relationship ya hula vele ni phanḓa ngei ni ḓo vha na thaidzo ahuna na nga iṅwe nḓila irini ndi ni vhudzea ni nga ṋamba na lenga u swika ni songo shumisa shortcut hafho hune na khou ṱoḓa u swika hone ngori vhathu vhanzhi vho no tshimbila nga dzi shortcut vha xela vhathu vhanzhi vho no tshimbila nga dzi shortcut vha ṱangana na zwi sa ṱanganiwi nazwo zwino ndi khwine no tou bva nga nḓila yone na ita zwithu zwaṋu nga u ongolowa arali hu na zwiṅwe zwithu zwine na pfha uri okay hezwi ndi khou nyanga u dzhena khazwo zwa zwino ni songo dzhena khazwo nga mbilu yanu yoṱhe dzhenani khazwo ni khou ḓivhudza zwori okay ndi khou a thi thu ḓipanga mbilu yanga ngauri na vhuya na panga mbilu yanu zwi a konḓa uri ni bvise muthu ndi dzhene zwavhuḓi nda tshimbila zwiṱuku luone luimbo lwa kereke ya tshigubulo ri tshimbila zwiṱuku something like that tshimbila zwiṱuku na ri one day at a time na muguda muthu zwavhuḓi na ḓa naye nga zwinungo ngauri shango ḽo vhifha nnḓafha hu na vhathu vho to ḓoweleho u fhura vhaṅwe vha ya fhura nga maanḓa vha ya zwifha nga maanḓa muthu u ḓo tou ni zwifhela 2 years 4 years a khou ni zwifhela a sokou ri nṋe a thina musadzi nṋe a thina munna nṋe a thina vhana na ini na wela nga ṱhoho na ri havhaḽa vhashu a ri kha long distance relationship havhaḽa a vha na mufumakadzi a vha na munna mathina u khou ni zwifhela mazwifhi madaladala 2 years yoṱhe ni khou ḓi ṱangana na yone na ṱangana na yone a sokou ri shangi hune nda dzula hone a huna space shangi hune nda dzula hone ene a nga si vhuya vha comfortable ndi ḓo tou ḓa hanefho hawe a ni founele muthu khou ni founela everyday ni vhalele na zwori a ḓa u ni founela nga tshifhinga ḓe khou ni founela everyday nga vho 4:30 wa ḓo zwe nga 6 dedi uri mami vha ḓo vha vho vhuya hayani ngo zwi vhona so dzi trends dzo raloho dzo no nga dzedzo dzine nda khou tou fanyisa ngadzo ni songo dzi dzhiela fhasi